ibibazo reka mbanze nkumvisha nawe wiyumvire ibibazo abagabo bahura nabyo. Umuntu ari gukubita undi ari kumukora mu matwi, abandi bari gufata content. Isi yarahindutse, nta gutabara ku kiba ahubwo kumva barogeze ngo reka nifatire muri ubupfura bwagiye biriya ni ibiki. Mbere yuko tuza gusubira ukuntu abagabo bakubitwa tukabiganira bikaba inkuru, turaza kwibaza ngo umugore akubiswe nk'uriya mugabo nabyo byaba ibiganiro nkuru. Bavugesheje ukuri umugani wa dogiteri byagenze bite nabwo biri kugenda gute ngo tube tumerewe dute? Ese koko abagabo baramutse bakubita abagore mu ruhame kuriya ntabwo twabona amatangazo y'uko batawe muri yombi? Ushobora ngo gukubita umugabo muri iyi minsi ushaka kurema content arabanza agakubita umugabo akaza kandi abari gusaba imbabazi. tutarabona abagabo bakubise abagore se bakora iyo ronje yo kuzenguruka za YouTube n'izindi online bavuga ko bakubise abagabo. Ariko nibyo Ribu yavuze yuko ibi bintu itazabyihanganira, ariko byabanje gukorwa yarabyihanganiye. ahubwo abagore mwaretse kudukubita ubundi muraduhori. Ubundi se kuki batabakubita? Mwongere mubaza abakobwa n'abagore cyagenze bite ngo bisange batakigira isoni. Kwihangana kw'abagabo ntabwo impyisi zikugira abo bakubitwa ntibavuge, ariko tunarebe abagore babaye nk'izi mpyisi.